Halo? Halo? Dobar dan. Ne da, nego veći. Igor mi treba. Ajde, ne si grupni da pribjeg. Gde si Igore? Šta radiš? Sad si naše da me zoveš majmune kad spijem. Brate, ništa ti kajem u nedelju, ženim se. Hi, this is Chuck Storm. I'm live at the scene where last night there was a robbery at about 3:30 in the morning. Now, police have... I za kraj ovog izdanja vesti, vreme. Prema posljednjim mernjima temperatura... Pitanje. Kad bi vam Radio Televizija Vojvodin dala 30.000 evra, koji biste biznis pokrenuli? Manekenka da budem. Ovaj đavola stena kao u vidu tikva. Ogromna stena i ona je samo rekla buf. I mi uopšte ne vraćamo pažnju na to, ali sam video kako se rasprošteruju levo i desno. Smatram da to nije skapana tikva. Ovo je jedan svečarski trenutak. Ova se stranka rodila u ognju najgorih tendencija koje su eskalirale. A Bela kuća sinoć je saopštila da je odbijen zahtev Kine da... Ste glasali danas? Jesam. Da li ste glasali danas? Jesam. Kako komentarišete rezultate izbora? Pa nisam čuo šta je bio. Ubedljivo vodi Smiljko Kostić. Pa dobro, što sad da se radi. Ovo je dobro. I šta se ono kaže na dan Uskrse? Koji je to pozdrav dan znate? Vajskrse. Kako? Vajste kreste i krajstveno Uskrs. I vajstina se radi. Večera su s vama Marija Miholjek i Saša Kopljar. Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobar večer. Nakon 6 dana potrage pronađena je olupina ceste na Velebitu. Na sreću nitko nije preživio. U akciji traženja tijekom pronalaska olupine dogodila se još jedna nesreća. Kakva atmosfera između predstavnika stranaka? I to je usavršeno onako. Mislim, baš je, atmosfera je super. Hvala puno. To je prijetno. Kako je teklo vreme nakon emisije pa do danas i su se nakon emisije javljali prijatelji, šta su vam rekli? Evo, dam im i prednost, nećete da zamerite. Izvolite, Milica. Kad je damo pitanje. Dobro, dešava se. Izvolite. Utisci su odlični. Znači, javljaju se prijatelji. Fino. Lepo, znači. Dobro. Ja se nadam da vam je bilo ovako prije. Ja, hallå? Ja, hallå? Hej, vet du? Niklas? Hej Niklas, vad har du för svart mig? Töll. Kroniku ćemo završiti preredom važnijih događaja. U Kragujevačkom SUP-u su zadovoljni odzivom građana u akciji legalizacije i predaje oružja. Skupština grada smanjila takse za letnje bašte vlasnicima koji su prijavili radnike. Redovan tromesečni popis u apotekama trajeće do 3. aprila. U naselju... Vreme sutra, sunčano i toplije. Gledali ste Kroniku televizije Kragujevac u 22 sata. Lako noć! La 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 la